jui. Kekong Elbina Marbanyang kekemia jong sangut kikhun kalayo opdang ke yeng bat kala ai khuble ye ke All Primary School Teachers Association la ne ke apsta. Kani ke seng kalala ban lum pisa nriulak tingka ban shna bat penbet penbiang ya ke yeng basna thamai ke badon ha ke snong site sning ribhoi. Kani ke sinjam ke long kum shibenta ban kenmau burom me ke lingku sngiap ke bashispa nyopun riau jong kupa jong ke tien KHASI Reverend Thomas Jones. Syuk-syuk ke Upstar ke lara khiru ya ke lingku dap senem ke bashispa prapulai jong ki Lower Primary School KHASI bat Giant Hills. UMLA ke nong po uba Merrill Bonds im ulalong ukongsan ha ke ne ke program ke bala pelong hamadan football nong jeri ribhoi. And the treasurer of Presiden Shispa new producers. Kecinya kejong lead Reverend Thomas Jones. Umrong pa jong KHASI alphabet. Bahkan kejong kopor. Ya kejinda Shispa craft license. Ya kejing sang jong Lower Primary School. Hapo KHASI dan dia kejong. Hal itu kopor. Kami United KHASI and Jantenis. George Washington Galuwa. Education is the key to unlock the golden door of freedom. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Ka National Disaster